Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuhuzabikorwa w'ibiro Ventura ibarizwa mu Ventura ko Huneye Nanga yateye utwatsi ibiganiro bishya by'abanyagihugu byatangajwe na Perezida Tshisekedi. Yavuze ko ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kidashobora gukemurwa n'ibyo yise ubwumvikane bwa politike budafite ishingiro. Mu butumwa bw'amashusho bwashyizwe ahagaragara n'abo bakorana, Nanga yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari abanyabinyoma babashukanye batubahiriza ibyo biyemeje. Ibibaye nyuma y'uko Perezida Tshisekedi yemeye ko aba ibiganiro bidaheza bigamije guhuza abanyekongo mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo bya politike n'umutekano bikomeje kuyogoza igihugu. Ibyo biganiro bitegurwa ku bufatanye n'abanyamadini bakomeye bo muri Kongo Kinshasa barimo Senku na Yesese. Byari biteganijwe ko bizahuza impande zitandukanye za politiki n'abandi bafatanyabikorwa mu gushakira umuti ikibazo cy'umutekano n'amakimbirane amaze igihe muri iki gihugu. Nanga yavuze ko adashyigikiye biriya biganiro, ashimangira ko igisubizo kitari mu bwumvikane bw'uburyarya ahubwo ko gikwiye kuba mu guhindura byimazeyo imikorere y'igihugu. Yagaragaje ibintu binavuga ko bikenewe kugira ngo Kongo Kinshasa yubakwe bundi bushya, birimo kubaka ingabo zikomeye zishobora gukumira ibitero, polisi irinda abaturage, ubutabera bwigenga ndetse n'ubuyobozi bukora neza. Icyakora mu magambo ye Nanga ntabwo yanze inzira y'ibiganiro bya Doha, ahubwo yanze by'umwihariko ibiganiro bishya biri gutegurwa na Kinshasa. Ibi bishobora gushyira mu kaga intego yo gukora ibiganiro bidaheza byahurizwamo impande zose, kuko Ventura ari mu bakinnyi bakomeye mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Kugeza ubu haracyari kwibazwa niba Kinshasa izakomeza gahunda yo gutegura ibiganiro nubwo Ventura itabyemera, ndetse n'uko kwanga ibiganiro kwa Nanga bishobora kugira ingaruka ku zindi nzira z'ubuhuza zikomeje cyane cyane ibiganiro bya Doha. Abakurikiranira hafi ibyo muri Kongo Kinshasa kandi bahuruze kuba mu gihe Ventura yaba ititabiriye biriya biganiro bidaheza bishobora kugorana kubona igisubizo cya politike ku ntambara muri burasirazuba bw'igihugu mu gihe yakomeje gushaka inzira yo guhuza impande zihanganye no kugera ku mahoro arambye. Abasirikare 80 mu ngabo za Kongo Kinshasa FARDC batangiye imyitozo y'iminsi 45 imbere muri Kivu y'Amajyaruguru yibanda ku ntambara yo mu ishyamba no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Iyo myitozo iri gutangwa n'abarimu ba gisirikare bo muri Brazil babarizwa muri MONUSCO, igamije kongerera ubushobozi bw'imirwanire ingabo za leta mu kurwanya ishyamba za ADF mu gihe hashyirwa imbere amahame yo kurinda abaturage mu gihe cy'ibikorwa. Ingabo ziri guhabwa imyitozo zibarizwa muri batayo 303 ya FARDC, ingabo ziri ku rugamba mu gice ca Grand Nord, cyane cyane mu mihanda ihuza Beni, Butembo na Rubero. Gahunda y'aya mahugurwa ihuza imyitozo ngiro ikorerwa mu ishyamba n'inyigisho zo mu ishuri. Intego nyamukuru no guhindura imyitwarire n'ingamba za gisirikare kugira ngo bihuze mu ry'umutwe wa ADF ukora. Umutwe ukoresha amashyamba y'inzitane ya Beni na Rubero mu gushinga ibirindiro no gutegura ibitero byibasira abaturage batuye muri ako gace. Naho ibiro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa rizwi nka C64 ryatangaje ko risubitse imyigaragambyo yari iteganyijwe ku itariki 22 Nyakanga mu murwa mukuru wa Kinshasa. Iyi myigaragambyo yari igamije kwamagana umushinga uvuga wo guhindura itegeko nshinga ushyigikiwe n'uruhande rwa Perezida Tshisekedi. Icyemezo cyafashwe nyuma y'uko ku itariki 17 Nyakanga Perezida Tshisekedi yasabye amadini n'amatorero kuyobora ibiganiro by'igihugu, asubiza kimwe mu byo bamurwanya bamaze iminsi basaba. Abayobozi b'amadini nabo bari barasabye C64 gusubika imyigaragambyo kugira ngo habanze hatangire ibiganiro. Mu itangazo ryasohoye kuwa mbere C64 yavuze ko yemeye gusubika imyigaragambyo mu rwego rwo guha amahirwe ibiganiro, ariko ishimangira ko gifite impungenge ubutegetsi kandi ko hakenewe ngo atigaragaza ko ibyo bwemeye bizashyirwa mu bikorwa. Iriho ryavuze ko ibiganiro biteganyijwe bikwiye kwibanda ku bibazo bikomeye igihugu gifite birimo umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, icyo ryise ibitero bituruka hanze, imiyoborere idahamye ndetse n'ibibazo by'ubukungu n'imibereho y'abaturage. C64 yanahaye Perezida Tshisekedi nyirantarengwa imusaba gutumiza ku mugaragaro ibyo biganiro biterenze tariki ya 15 Kanama. Yaburiye ko nibidakorwa muri icyo gihe izongera guhamagarira abanyekongo gukora ibikorwa by'amahoro byo kurengera itegeko nshinga, demokarasi n'ubutegetsi bugendera ku mategeko. Perezida wa Kongo Kinshasa ariko kandi nta kigiye i New York nk'uko byari byiteganyijwe ku itariki ya 22. Byari biteganyijwe ko Perezida Tshisekedi yagomba kujyayo kuyobora ikiganiro mpaka mu nama y'akanama k'umutekano Karoni zijyanye n'imicungire y'umutungo kamere nk'ishingiro ry'amahoro, umutekano n'iterambere. Igikorwa cyari cyitezweho kuzaba ingenzi mu gihe Kongo iyoboye akanama k'umutekano muri Nyakanga uyu mwaka, kikaba cyari gukurikira inama y'ubwoko bwa Aria Forumira yibera New York ku itariki ya 13 Nyakanga iyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Madame Thérèse Kayikwamba Wagner. Nk'uko amakuru aturuka ku bantu bazi by'iki kibazo agera kuri Actualités dabivuga, impinduka muri gahunda zatewe n'imiterere ya politiki n'umutekano mu gihugu ikomeje guhindagurika, ibintu bisaba ko umukuru w'igihugu agume Kinshasa kandi agakomeza gukurikirana ibintu byose hafi. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo Kinshasa birimo Top Congo byatangaje ko abasirikare ba MLDP turwana aho bakorana bya hafi n'urya Alliance Fleuve Congo bakomeje kugaragara mu bice byegereye umujyi wa Baraka, umwe mu mijyi ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Nk'uko amakuru abivuga kwa mbere tariki ya 20 abasirikare ba MLDP turwana bagaragaye mu gace ka Murima kari mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Baraka. Icyakora amakuru yize bagaragaza ko gace bagafashe nyuma y'iminsi mike yafashwe gace Camp Wezero. Amakuru agezweho aturuka mu bice by'ibikorwa bya gisirikare agaragaza ko MLDP turwana bitakiri kwa Murima nk'uko byatangajwe kuwa mbere, ahubwo bivuga ko yamaze kwimukira mu tundi dusantere dutoya turi imbere ya Murima twegereye umujyi wa Baraka. Ibyo bikomeje gukurura impaka no gutuma yakomeza gukorwa isesengura ryimbitse
bwite ku miterere y'umutekano muri ako gace. Abasesenguzi bavuga ko Emery Petrovani ukomeje kugaragara mu bice biri hafi ya Baraka bishobora kugira uruhare mu kongera umutekano w'abanyamurenge, kuko bavuga ko bawuhungabanya bakomeje kuba mu gihirahiro muri teritwari ya Fizi. Baraka ari umwe mu mujyi ufite akamaro gakomeye mu rwego rw'ubutegetsi, ubucuruzi n'ibikorwa bya gisirikare mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu nta tangazo riratangazwa n'inzego z'ubutegetsi cyangwa iza gisirikare ryemeza cyangwa se rihakana ayo makuru. Hagati y'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo Kinshasa bikomeje gutangaza ko ibigo bya Emery Petrovani bikomeje kwegera ibice bikikije umujyi wa Baraka. Abanyamurenge bongeye kugaragaza impungenge bavuga ko hari bamwe mu rubyiruko rwabo rukomeje gufungirwa mu mujyi wa Bunia mu ntara y'Ituri muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Bavuga ko abo basore bafunze bazira ibikorwa by'akazi bakoraga ndetse n'inkomoko yabo, aho kuba bazira ibyaha byagaragajwe n'ubutabera. Nk'uko imiryango y'abanyamurenge yabibwiye ikinyamakuru Minembwe Capital News ibinyujije mu butumwa bw'amajwi, aba basore bavuga ko bafashwe ku itariki ya 6/6 ubwo bakoraga akazi ko kohereza no kwakira amafaranga hakoreshejwe uburyo bwa M-Pesa, serivisi ikoreshwa cyane mu bikorwa by'imari muri Kongo Kinshasa. Amakuru ikinyamakuru cyavuga ko bari bafashwe ari 8 ariko nyuma 6 bakaza kurekurwa mu gihe abandi 2 bakomeje gufungwa. Abatanze amakuru bavuga ko bashinzwe umutekano babashije kohereza amafaranga ku bantu bakekwaho gukorana n'umutwe wa M23, ariko bakavuga ko nta bimenyetso bifatika bigeze bitangwa bigaragaza ko barakoranye nabo cyangwa se bafite aho bahuriye n'ibikorwa byabo. Bavuga ko impamvu nyamukuru yatumye abo basore bakomeza gufungwa ari uko abanyamurenge bavuga ko biri mu bikorwa by'ivangura n'ihohoterwa rishingiye ku nkomoko yabo. Abanyamurenge bavuga ko ikibazo cy'ihohoterwa bavuga ko bakorerwa atari gishya, ahubwo ko bamaze igihe bagaragaza ko bagiye bahura n'ibibazo birimo gufungwa, gukorerwa urugomo, ubwicanyi ndetse n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwabo. Bavuga ko bishingira kuko ari abanyamurenge. Bavuga ko mu bihe bitandukanye abantu babo bagiye bafatwa bagashinjwa ibyaha bitandukanye mbere uko hakorwa iperereza ryimbitse, ndetse ko hari n'abo bavuga ko ifungwa ryabo ryagiye rishingira ku moko aho gushingira ku bimenyetso bifatika. Bamwe mu banyamurenge bavuga ko kuba umuntu ari umunyamurenge bidakwiye kuba impamvu yo kumukeka cyangwa se kumufunga, ahubwo ko buri muntu akwiye kubazwa ibikorwa bye bwite hashingiwe ku mategeko n'ubutabera buboneye. Amakuru y'iki kinyamakuru cyo mu Minembwe gifite avuga ko muri gereza nkuru ya Bunia akomeje gufungirwa abasore 2 barimo Augustin Ndayizeye na Corneille Richard. Hari kandi amakuru avuga ko muri iyi gereza harimo undi munyamurenge witwa Nzabonimpa wafashwe mu kindi gihe nawe akaba akekwaho ikibazo kijyanye n'ibikorwa byo kohereza amafaranga no kuyakira. Imiryango yabo bafunzwe irasaba inzego zibishinzwe gukora iperereza rishingiye ku mategeko kandi ko abantu badafite ibyaha bigaragazwa n'ubutabera bahita barekurwa. Iki kibazo cy'ubwa mbere kigarukwaho mu bitangazamakuru kuko amakuru ajyanye n'abanyamurenge bafunzwe Bunia n'abandi amaze kugarukwaho inshuro zitandukanye mu rwego rwo kugeza ku buyobozi n'abaturage impungenge z'imiryango yabo. Kugeza ubu inzego z'ubuyobozi muri Ituri ndetse n'iz'umutekano muri Kongo ntiziratangaza ku mugaragaro ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo. Abanyamurenge bakomeje gusaba ko uburenganzira bw'abafunzwe bwubahirizwa, ko bakorerwa ubutabera buboneye kandi ko nta muntu ugomba gufungwa cyangwa se guhanwa azira ubwoko bwe, ahubwo ibyemezo byose bigomba gushingira ku bimenyetso no ku mategeko. Lawrence Kanyuka uvugira Alliance Fleuve Congo yakizagaragara ubutumwa bukomeye abinyujije ku rubuga rwa X, aho yavuze ko nyuma y'uruzinduko yagiriye Minembwe yabonye ibimenyetso agaragaza ko abaturage b'abanyamurenge bagabweho ibitero bikomeye byibasiye abasivile. Mu butumwa bwe Kanyuka yashinje ihuriro n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa rifatanije n'ingabo z'u Burundi, imitwe wa Zalendo, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwari irimo imbonerakure kuba ryaragabye ibitero bikomeye mu bice bituwe n'abanyamurenge muri teritwari ya Fizi by'umwihariko Minembwe no mu nkengero zaho. Yavuze ko ibyo bitero byakoreshejwemo indege zitagira abapilote, indege z'intambara zirimo Sukhoi 25 n'izindi ndege zatera ibisasu, bikaba byaribasiye ibice byinshi birimo Mikenke, Rwicankuku, Poenzero n'utundi duce dutuwe n'abaturage. Nk'uko Kanyuka yabitangaje, yavuze ko ibisasu bitaterwaga gusa ku birindiro bya gisirikare ahubwo ngo byaterwaga no mu bice bituwe n'abaturage. Agaragaza ko amazu, insengero, amashuri n'amasoko byangiritse cyangwa se bigasenyuka. Yashimangiye ko abantu bari mu bikorwa byo gusenga cyangwa se mu mirimo yabo buri munsi baguye muri ibyo bitero, ndetse ko ibikorwa remezo by'abaturage byangiritse ku rugero rukomeye. Yongeye ko amazu menshi y'abaturage, amatorero, amashuri n'ibindi bikorwa remezo byasenywe, ndetse ko amatungo menshi ari b'inka n'ihene yapfiriye muri ibyo bitero. Ibintu yavuze ko byarushijeho gukomeza ikibazo cy'ubutabazi n'ubuzima bw'abaturage muri ako karere. Mu butumwa bwe Kanyuka yavuze ko ibikorwa nk'ibi ngibi bigize ibyaha bikomeye bishobora kunyuranya n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivili mu bihe by'intambara. Yasabye ko iperereza ryigenga kandi rinyuze mu mucyo kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabereye mu Minembwe no mu nkengero zaho, ndetse babigizemo uruhare babiryozwe. Yasabye imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukurikirana ibyo yavuze, gukora iperereza no kugira uruhare mu kurinda abasivili bakomeje kugirwaho ingaruka n'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo Kanyuka yashinje nta tangazo barashyira ahagaragara risubiza cyangwa se rigira icyo rivuga ku birego bikubiye muri ubwo butumwa bwa M23. Ibyo birego bije mu gihe umutekano ukomeje kuba mu bice bya Fizi na Mwenga, aho impande zihanganye zikomeje guterana amagambo ku birebana n'ibikorwa bya gisirikare n'ingaruka zabyo ku baturage, mu gihe imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba ko hubarizwa amategeko mpuzamahanga arengera abasivili no gushakirwa umuti urambye ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande, reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera.
muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura akarande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya ahangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp, urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 01. Arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Narangarije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko ingabo za Uganda n'urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza ari byo bizajya biyobora no gukwirakwiza ibiribwa by'ubutabazi bigenewe abaturage bo mu karere ka Karamoja. Iri teko ryafashwe mu birego byavuga ko hari ibibazo by'imicungire mibi n'ikorwa ry'uburiganya mu itangwa ry'ibiribwa byafashaga abaturage bahuye n'inzara n'amapfa muri ako karere. Museveni yavuze ko igisirikare n'urwego rw'amagereza bifite ubushobozi bwo gutwara, kubika no gukwirakwiza ibiribwa mu buryo buboneye kandi butanga icyizere ko bizagera ku babigenewe. Yavuze ko intego ari gukumira ubujura n'ikoreshwa nabi ry'ibiribwa by'ubutabazi ndetse no kwihutisha uburyo abaturage babikeneye bibageraho. Perezida Museveni yasobanuye ko inzego z'ibanze zakomeza kugira uruhare mu kumenya abaturage bakeneye ubufasha, ariko ko ibikorwa byo kwakira, kubika no kubigeza ku baturage bizayoborwa n'igisirikare UPDF n'urwego rw'amagereza muri Uganda. Yongeye gushimangira ko abaturage bo muri Karamoja badakwiye gukomeza guhura n'inzara kandi leta yaratanze ibiribwa byo kubafasha. Yasabye ko umuntu wese uzafatwa yiba cyangwa se yobya ibiribwa by'ubutabazi azabihanirwa hakurikijwe amategeko. Icyemezo cya Museveni kije mu gihe Karamoja ikomeje guhura n'ingaruka z'amapfa, umusaruro muke w'ubuhinzi ndetse ibibazo by'umutekano byagize ingaruka ku mibereho y'abaturage, bituma benshi bakenera ubufasha bw'ibiribwa. Ubwo kandi amakuru aturuka muri Uganda aragaragaza ko Jenerali Kale Kayihura ashobora kongera kujya mu bibazo byiyongera ku gatebe amazeho iminsi nyuma y'ubuhari bw'urukiko ko afite akaboko mu rupfu rwari umuyobozi mukuru wungirije w'ubushinjacyaha bwa Uganda Joan Kagezi Namazi wishwe arashwe 2015. Mu cyumweru gishize abagabo batatu bakurikiranyweho kwica Joan Kagezi bagijwe mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga urugereko rwa Kampala. Umwe mu baregwa witwa Nasuru Abudala Mugonore yavuze ko yari azi iby'umugambi wo kwica Kagezi, ariko nta ruhare yagize mu iraswa ryo gusaka avuga ko Jenerali Kale Kayihura ari we wari ubiri inyuma. Mugonore yabwira urukiko ko umupolisi witwa Hamisi Kakaire ari we warashe Kagezi yakoresheje imbunda yawe na Nixon Agasirwe. Icyo gihe wayoboraga Flying Squad, umutwe kabari wa polisi wari washinzwe ngo uhashye ibyaha. Mugonore yavuze ko abandi bagize uruhare muri ubwo bwicanyi barimo JJ Odong, uwitwa Hamza David Muhamuzi n'undi witwa Kayanja. Yavuze ko ari umukozi wo mu nzego z'ubutasi. Mugonore yavuze ko yahawe akazi kugira ngo akore iperereza ku bantu bari bugire uruhare mu kwica Kagezi, kandi ko raporo yahaga uwitwa Green. Yavuze ko mu gutegura kwica Kagezi telefone ye yibwe n'uwitwa Calvin Jordan wari watangiye kwizerwa n'umuryango wa Kagezi kuko byafatwaga nk'aho ari mu rukundo n'umukobwa wa Kagezi. Iyo telefone yongeye gusubizwa Kagezi mu minsi 3, ariko yashyizwemo uburyo bwo gukurikirana buri kimwe Kagezi akoze kugeza ubwo yicwaga. Mugonere yabwira urukiko ko Jenerali Kale Kayihura yashakaga kwivugana Kagezi kuko yari amufiteho amakuru menshi ndetse harimo n'inyandiko zigaragaza uherwe mu bucuruzi butemewe bw'intwaro agamije gukuraho ubutegetsi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Yanavuze ko Jenerali Kayihura yari yahaye Kagezi miliyari y'amashiringi ya Uganda ngo muhe izo nyandiko, ariko undi akabyanga, amubwira ko izo nyandiko zizahabwa Perezida Museveni. Jenerali Kayihura avugwa muri ibi mu gihe amaze igihe yarigijweyo nyuma yo gufungwa aregwa kunanirwa kurinda ibikoresho by'intambara no gushimuta impunzi z'Abanyarwanda akazohereza i Kigali. Joan Kagezi yarushinzwe imanza zikomeye zirimo iz'iterabwoba, ibyaha by'intambara n'ibyaha mpuzamahanga. Tariki 30/2015 yarashwe n'abagizi ba nabi bari kuri moto ubwo yarahagaze ku muhanda Ikiwature mu mujyi wa Kampala agiye kugura imboga n'imbuto. Yari kumwe n'abana be batatu bo ntibakomereka, yagiye kwa muganga ariko ahita yitaba Imana. Urupfu rwe rwateje impaka nyinshi muri Uganda. Naho Jenerali Salim Musare yavuze ko ibibazo uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko wa Uganda Anita Yamonga akurikiranyweho bitareba gusa ibyaha aregwa, ahubwo ko hanarebwa uburyo yayoboraga inteko n'uko yananiwe kuzuza neza inshingano zayo no zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Jenerali Salim Musare yavugiye mu nama yagiranye n'abayobozi n'abaturage bo mu bwoko bw'Abateso bari bayona Emori Paul Sande, umuyobozi mukuru w'umuryango w'Abateso, wamugannye musaba kugira icyo akora ku kibazo cya Anita Yamonga. Iyi nama yabereye mu rugo rwa Jenerali Salim Musare ahitwa Ikapeka mu karere ka Nakaseke. Jenerali Sare usanzwe uri muri na Perezida Museveni yavuze ko Anita Yamonga atari gukurikiranwa kubera ibirego bijyanye no kwiguzaho umutungo gusa, ahubwo ari n'ibibazo by'imiyoborere y'inteko ishinga amategeko yarayoboye. Ati yananiwe kuyobora neza no gucunga inteko ishinga amategeko. Yavuze ko iperereza rikwiye kwaguka rikareba inteko ishinga amategeko nk'urwego muri rusange kugira ngo amenyekane intege nke ziri mu mikorere yayo n'ibyatumye ituzuza inshingano zayo. Jenerali Salim Musare yavuze ko inteko
inteko ishinga amategeko yayobowe na Anita Among yaraniwe gukora neza inshingano zayo zo kugenzura ibikorwa bya leta ndetse ko atitaye ku byifuzo bya Perezida Museveni byo gukurikirana uko gahunda za leta zishyirwa mu bikorwa. Yavuze ko intege nke mu bugenzuzi bw'inteko zagize mu bibazo birimo ruswa, isesagura ry'umutungo wa leta ndetse no kudatanga neza serivisi ku nzego z'ibanze. Jenerali Sere yanenze bamwe mu badepite avuga ko hari abaretse inshingano zabo zo gushyiraho amategeko no kugenzura ibikorwa bya leta ahubwo bakarekeza mu bikorwa by'ubucuruzi. Yongeye ko hari n'abataritabiraga imirimo y'inteko ishinga amategeko cyangwa se ngo bagere mu baturage baba batoye ariko bagakomeza guhembwa amafaranga ava mu misoro y'abaturage. Jenerali Sere Musere yavuze ko leta y'u Uganda ishaka gukora iperereza ryimbitse ku mikorere y'inteko ishinga amategeko kugira ngo haboneke uburyo bwo kwinoza no kuyigira urwego rushobora gufasha Perezida Museveni mu mugambi wo kugeza Uganda ku bukungu bwa miliyoni 500 z'amadolari. Yavuze ko Perezida Museveni akeneye kubona raporo irambuye ku mikorere y'inteko ishinga amategeko ngo afate umwanzuro ku buryo urwo rwego rwakongera gukora neza. Nubwo yavuze ko uruhare rwa Anita Among maze gukorwa iperereza rugomba gusuzumwa, Jenerali Sere yavuze ko amufata nk'umuntu hafi mu muryango wa politiki ya Uganda. Yavuze ko Anita Among ari umukobwa wacu, avuga ko yamusuraga ikapeka n'iguru ndetse ko yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ishyaka riri ku butegetsi ya NRM. Ati si umukobwa wanjye gusa ahubwo ni umukobwa wacu wajya gunsura hano ikapeka n'iguru kandi agashyigikira cyane NRM. Jenerali Sere Musare yatanze urugero kuba nawe yarigeze gukurwa ku mwanya ukomeye mu gisirikare. Yavuze ko abayobozi bashobora kubazwa inshingano y'urwego bayoboye rufite ibibazo. Intumwa z'abatetsi zasabye Jenerali Sere kugira uruhare mu gukemura ikibazo cya Anita Among zari zigizwe n'abadepite barimo visi perezida ry'abadepite b'abateso Emmanuel Omodingi n'abandi badepite barimo Margaret Etiru, Samuel Edio, Constantine Okwi na David Okwere Bechamu. Uruzinduko rw'izirunwa rwari rugamije kuganira n'abayobozi bakuru ba leta ku bibazo bya politike n'amategeko bireba Anita Among. Mabwire kandi ko Perezida Museveni yirukanye abainjeniyeri 6 bo muri Minisiteri y'Imirimo n'Ubwikorezi kubera uruhare rwabo muri ruswa ijyanye n'imishinga ikomeye yo kubaka imihanda. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Imirimo n'Ubwikorezi Fred Byamukama ubwo ari imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ibikorwa remezo ku wa mbere. Byamukama yabwiye abadepite ko yakiriye amabwiriza ya Perezida Museveni ubwo yaragiye mu nama ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko. Atubwira n'imvuye mu biro byanjye muri iki gitondo nabonye ibaruwa ya Perezida yirukana abainjeniyeri 6 harimo bamwe mbona bari kuri uyu murongo w'imbere hano arabirukana bagomba kugenda kandi abashinja imishinga Busega Mpigi, umuhanda wa Mubende Fort Poto, umuhanda wa Masaka Mutukura n'indi mishinga myinshi. Umuhanda wihuta wa Busega Mpigi watangiye kubakwa muri 2020 ugomba kuzura mu mpera za 2026. Icyakora umushinga we n'ibibazo bitandukanye bijyanye no kubona ubutaka ndetse no kuvugurura imiterere y'ingano yawo. Ibibazo by'ingurane ntibyahagaritse gusa umuhanda wa Busega Mpigi ahubwo byanadindije indi mishinga myinshi y'imihanda hirya no hino mu gihugu. Mu minsi ishize Byamukama yategetse ko n'amazina yo gukora imirimo y'ubwubatsi agomba gusinywa ku muhanda wose, ikiraro cyangwa se undi mushinga w'ibikorwa remezo hatabanje kuboneka nibura 1/2 cy'ubutaka bukenewe kuri uwo mushinga. Icyakora yabwiye abadepite ko Perezida Museveni yatanze amabwiriza ko iki gipimo kigomba kuzamurwa kikagera kuri 75%. Ati n'amasezerano y'umuhanda agomba gusinywa niba uburenganzira bwo gukoresha inzira y'umuhanda butaraboneka ku kigero cya 50%, ariko Perezida yatanze amabwiriza ko 50% rino igomba kuba 75%. Kwirukana abainjeniyeri bo muri Minisiteri y'Imirimo n'Ubwikorezi bayima ibyumweru bike Perezida Museveni ahagaritse ku mirimo umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri wahise wabageya kubera ibibazo bya ruswa. Abandi bainjeniyeri benshi bo muri minisiteri bamaze gutanga ubuhamya mu kigo cy'umugenzuzi mukuru wa leta. Byamukama yabwiye abadepite ko iperereza ryanakozwe ku bahoze ari abayobozi ba leta bafitanye isano n'ibikorwa bitubahirije amategeko byagaragaye. Ati umunyamabanga uhoraho yahagaritswe, abainjeniyeri benshi bari gutanga ubuhamya muri IGG ndetse n'abavuye muri guverinoma ariko bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Perezida yatanze amabwiriza ko bagomba gukurikiranwa kandi hagakorwa ibikwiriye. Minisitiri Byamukama yagaragaje kandi ko ibibazo biri mu itangwa ry'impamyabwishyu z'agateganyo zihabwa ba rwiyemezamirimo. Yavuze ko byatumye umwe muri ba rwiyemezamirimo bagira ibibazo by'amikoro mu gihe abandi bishyuye imbere yabo. Ni Nyabishi Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Baranditswe mu basirikare b'u Burundi bavuga ko batishimiye uburyo abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bavurirwa mu bitaro bya Tanganyika Hospital nyuma yo gukomerekera mu mirwano muri Kongo Kinshasa bafashwe neza mu gihe w'inzara yenda kubica. Amakuru atangwa n'abantu bazi ibera muri biriya bitaro avuga ko abarwanyi bakomerekeye mu mirwano muri Kongo Kinshasa bavurirwa mu ishami rya Nyabugete ndetse no ku cyiciro gikuru cya Tanganyika Hospital giherereye muri Kinanira. Bivuga ko nka Nyabugete hari abarwanyi barirwa muri 25 barimo na FDLR. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bavurirwa muri ibyo bitaro bavuga ko bari n'abarwanyi baturutse muri Kongo basangira ibyumba nabo. Ibintu bivuga ko bibatera impungenge ndetse bikabongerera uburakari bitewe no kubona abarwanyi bafashwa. Amakuru yatanzwe avuga ko umwe mu barwanyi bakomerekeye muri Kongo ashobora kuhabwa amafaranga agera ku 16 y'amafaranga y'u Burundi ku munsi wo kumufasha kubona ibyo kurya. Abasirikare b'u Burundi bamwe ko amakuru mu kinyamakuru Bwiza bivuga ko batabona ubufasha bungana n'ubwo ndetse bamwe bakavuga ko bagomba kwishakira amafunguro nyuma yo guhabwa ibiribwa nk'umutsima w'ibigori cyangwa se umuceri. Umwe mu basirikare bavuganye n'umuryango Fukode ati buri
muri abo bakongomani yandikiwe 16 by'amarundi yo kurya ku munsi mu gihe abarundi bo barya ari uko bavuye gufata umutsima w'ibigori cyangwa se umuceri. Ibirego bibaye mu gihe hari n'abasirikare b'u Burundi bavuga ko bamaze igihe badahembwa. Amakuru avuga ko bamwe muri bo bavuga ko bamaze amezi agera ku 9 bakorera mu bikorwa bya gisirikare byo muri Kongo batarabona imishahara yabo. Amakuru kandi avuga ko abarwanyi bakomerekeye muri Kongo bavurwa hakoreshejwe bonde soe z'igisirikare cy'u Burundi. Abatanga amakuru bavuga ko ku nyandiko zimwe na zimwe z'ubuvuzi higeze kugaragaraho FDNB nk'ugomba kwishyura. Icyakora nyuma y'uko amakuru kuri uburyo bwo kuvura abarwanyi atangajwe, bavuga ko amabwiriza yatanzwe yo guhindura inyandiko z'abarwayi ku buryo zigaragaza ko ingabo z'Abarundi zo zishyura ubuvuzi kuri ubu zavanywemo. Ubwo kandi abantu 8 bapfuye, abandi 9 barakomereka mu muvundo wabereye mu giterane cy'ivugabutumwa cyaberaga mu Burundi. Igiterane cyari cyateguwe n'umuvugabutumwa mu Burundi uzwi nka Chris Ndikumana, kikaba cyari kitabiwe n'ibihumbi by'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'icyo gihugu. Amakuru yemejwe na polisi y'u Burundi avuga ko abantu 8 bapfuye, abandi 9 bagakomereka ku kibuga cy'ishuri ETS Girere mu Kamenge i Bujumbura. Ibyavuye mu iperereza rya polisi bigaragaza ko ubwo abantu benshi basohokaga igiterane kirangiye, habaye umubyigano ku muryango usohokerwamo, bituma bagerageza gusenya inkuta kugira ngo ubone uko basohoka. Muri ako kajagari bamwe barakomeretse, abandi bahasiga ubuzima. Nyuma y'ibyabaye bakomeretse bagenewe kuvurirwa mu bitaro bya Rwankarede no mu bitaro bya gisirikare cyangwa se hôpital militaire. Abantu 6 bapfiriye mu bitaro bya Rwankarede mu gihe abandi 2 bapfiriye mu bitaro bya gisirikare. Kugeza abagore 5 baracyari mu bitaro aho bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Tanzania, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banizwe kuri Uwamaduhu, umwe mu banyamategeko burana umuyobozi wa Chadema Tundu Lissu yarize mu rukiko ubwo atanga ubuhamya ku bijyanye n'uko abujijwe korana na Tundu Lissu afungiye muri gereza y'agateganyo. Mu buhamya bwe Maduhu ufite ubumuga bw'uruhu aho bakunze kwita Nyemweru yavuze ko umukozi wa gereza ya Ukonga amubuje korana na Lissu kandi akemeza ko byakozwe kubera ubumuga bwe. Yabitangaje mu gihe Lissu bwe amuzaga ibibazo mu rubanza. Maduhu yarizemo hamwe n'abandi banyamategeko babiri mu rukiko rukuru ishami rikuru rya Dodoma. Ni urubanza nimero 23/2026 rwatanzwe na Maduhu, Nation Nkungu na Paul Kisabo barega intumwa nkuru ya leta, umuyobozi mukuru wa gereza ya Ukonga i Dar es Salaam ndetse na Lissu bwe. Nyuma umuryango w'amategeko wa Tanzania wasabye kwinjira muri urubanza nk'uruhande rufite inyungu maze urukiko rurabyemera. Aba banyamategeko kuva ko bagiye gusura umukiriya wabo Tundu Lissu ufunzwe akurikiranwe icyaha cyo kugambanira igihugu, bahura n'imbogamizi zishyirwaho n'ubuyobozi bwa gereza ya Ukonga. Bavuga ko umuyobozi wa gereza ananiwe kubariza ingingo ya 13 y'amabwiriza agenga amagereza iteganya ko umunyamategeko agomba korana n'umukiriya we mu ibanga kandi nta nkomyi. Maduhu yavuze ko inshuro nyinshi we na bagenzi babujijwe korana na Tundu Lissu cyangwa se kumushyikiriza inyandiko zihana n'urubanza. Ubuyobozi bwa gereza bukavuga ko bwari bukurikije amabwiriza yatanzwe n'umuyobozi mukuru wa gereza. Nubwo Nkungu na Kisabo bemerewe kubonana na Lissu no kuganira ku rubanza, bavuga ko ibiganiro byabo bitabaga ari ibanga kuko abacunga gereza babaga babagaze hafi ku buryo bashoboraga kubyumva. Mu byo basaba urukiko harimo gutangaza ko kuba abacunga gereza bumva ibiganiro hagati y'umunyamategeko n'umukiriya we binyereje n'ingingo ya 13 y'amabwiriza agenga amagereza n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga rirengera uburenganzira bwo kuburanishwa mu mucyo n'uburenganzira ku buzima bwite. Basaba kandi ko bahabwa uburenganzira bwo korana na Tundu Lissu mu ibanga. Ku ruhande rwa leta, intumwa nkuru ya leta yabanje gusaba ko urubanza rwateshwa agaciro, ivuga ko ababuranyi bafite ubundi buryo bw'amategeko bwo gushaka ubutabera, bityo ko batagomba kuregera urukiko muri ubu buryo. Inteko y'abacamanza 3 igizwe na Amiri Muruma uyoboye iburanisha, Dr Angela Rumisha na Dr Evariste Longopa yafashe icyemezo cyo kubanza kumva icyo kibazo hamwe n'impamvu z'urubanza nyirizina. Lissu yasabye ko abanyamategeko n'umuyobozi wa gereza ya Ukonga babazwa ibibazo imbere y'urukiko. Iryo suzuma ryatangiye kuwa mbere i Dar es Salaam. Mu bibazo yabajije Maduhu byagaragaye ko bwa mbere yangiwe kwinjira muri gereza kuko izina rye ritari ku rutonde rwemerewe gusura Tundu Lissu. Nyuma y'aho Tundu Lissu akiriyeho urutonde rushya ruriho Maduhu n'abandi banyamategeko, Maduhu yavuze ko yongeye kwanyurwa kwinjira inshuro ya 2 n'iya 3 mu gihe abandi banyamategeko nabo batari bari kuri urwo rutonde bo bemererwaga kwinjira. Lissu yamubajije niba hari undi banyamategeko wigeze kubuzwa kumubona kubera impamvu nk'iyo. Maduhu yashubije ati oya nta wundi. Lissu arongera aramubaza atera amategeko ateganya uburyo nk'ubwo bwo kubuza umunyamategeko gukorana n'umukiriya we. Maduhu arasubiza ati ibyo nawe nabyo kuri gereza y'Ukonga gusa, ahandi sinigeze mbona uburyo nk'ubwo. Lissu arongera aramubaza ati nicyo wakoze cyatumye umuyobozi wa gereza ya Ukonga kwanga? Maduhu ati sinamuzi kandi sinzi icyo namukoreye. Lissu arongera aramubaza ati jye wemerewe kumubona Juma Mwayibako niba ari we gereza? Maduhu ati yego. Lissu arabaza ati Andrew Shabani niwe akubujije kwinjira? Maduhu ati yego. Lissu ati ufite albinism? Undi ati yego. Lissu ati muri iki gihugu hari ivangura rikorerwa abantu bafite albinism? Maduhu ati nibyo rwose. Lissu ati bivuze ko ari wowe wenyine ufite albinism cyangwa se ufite ubumuga bw'uruhu wabujijwe kumbona? Maduhu ati njyewe njyenyine banze niyo mpamvu numva narakora ivangura. Lissu ati ese niwe wahisemo kugira albinism? Ati hasi nawe yihisemo ariko niyo mpamvu nakorera irivangura. Akimara kuvuga aya magambo y'umunyamategeko Maduhu ibutse umutwe hasi maze ararira. Nacyo kore bwabazwa n'umushinjacyaha mukuru wa leta Stanley Kakuroka niba ibyo avuga ko akora ivangura kubera albinism yarabyanditse mu nyandiko yatanze mu rukiko. Maduhu yemeye ko atabishyizemo.